Gaji 10,000 nak beli satu Yaris pun loan banyak bank semua reject. Last itu customer dia cari sama saya, dia cakap, "Uncle, saya tengok you banyak famous dekat TikTok. So saya nak cuba apply dekat loan. Tengok you boleh tolong saya buat itu loan tak?" Jadi okey loh, saya suruh dia hantar itu full set punya dokumen dekat saya loh. Dia sudah hantar itu dokumen, saya sudah dapat dia punya IC, dia punya nama, saya call lah saya punya banker punya brother. Saya cakap, "Brother, you tolong cek ini customer, dia cakap dia pernah submit loan tapi banyak bank sudah reject. You tolong cek apa sebab." Sekali itu bank TikTok cek dalam komputer, dia kasih sama saya tahu. Dia cakap, "Bro, ini you punya customer dalam masa 3 bulan lah. Segala bank yang boleh apply, dia semua sudah masuk. Semua reject dengan atas satu sebab saja, iaitu late payment pada loan kereta sebanyak 3, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 5 bulan tak bayar. Macam mana mau buat?" Okay, so saya call balik lah itu customer. Saya cakap, "Brother, you tahu tak ini you punya itu loan tak boleh buat punya tahu. You punya salesman tak ada cakap sama you kan?" Dia cakap, "Ada. Tapi saya nak cuba lain punya salesman lah. Mana tahu ini salesman ada rezeki boleh dapat. Ini salesman boleh buat. Mana tahu Uncle Lim ada kabel, ada power. Boleh kau team ini blacklist punya. So saya cuba dekat you lah." Saya dengar orang cakap Toyota Capital boleh buat blacklist mah. Blacklist semua boleh kau team mah. Di sinilah saya mau bagi sama tahu sama semua saya punya follower. Kalaulah ini hari you ada payment record yang tak baik, tak kira ia personal loan ke, kereta loan ke, housing loan ke, credit card, itu semua tak kira janji you ada payment late punya record 2 kali, 3 kali dalam masa 1 tahun, itu consider blacklist. Walaupun you sudah clear, you tak boleh apply loan serta-merta. You kena tunggu record clear dulu baru boleh apply. Itulah tujuannya sistem blacklist yang dicipta dari bank negara untuk semua bank punya reference. Kalau katakanlah blacklist pun boleh apply loan, buat apa bank negara mau penat-penat buat sistem blacklist? Kasih bank rujukan, tak payah mahal. Pasal dah banyak-banyak case macam itu, bank negara pun tak mau kasih semua bank susah. So mereka buatlah macam itu punya sistem. You bayar lambat, tak kira apa loan, you bayar lambat, so you akan ada rekod. Ini rekod menunjukkan cara bayaran you tak ada cantik. So bila tak ada cantik, jangan harap ada bank boleh loan. Okay, kalau Along saya tak tahu lah. Kita cerita yang betul punya itu rasmi punya, sah punya itu bank, finance company, itu semua tak boleh. Okay, Along saya tak tahu, itu tak sah punya barang saya tak tahu lah. Kalau yang sah punya itu memang blacklist tak boleh walaupun Toyota Capital.